Kulumakli lesil li kakwa Jesucristo hoy si baom San Mateo. Sa eplikutan aan sa ahun li sábado kinumek li Jesus sa li akwin ketsokak eplistolom ut keok tiskotpal ut tiskuspal li triu ut nakkeril aan eplah parisel keschere Chakere tal ebla solom jo kep tishpanungil linkan arush panungil sa sábado. kitsaok li Jesus ut keschere heb Maikay rilom sa lisantilhu karu kishpanu lakdavi. Nakitsokag aan utebli rochbe. Charu nakiok sa rochochlios ut keshtzekali mayehampilkwa linka naru tishkwa aan chimoko ebli rochbe. Kakli eblaktik malak inkay rilom sa lischakrab lak Moises nak eblaktik makash mageb nakinka niki rochloke lihilok alkutan riking angelak sa sábado sa rochochlios. Outlain ninkiere naklikwang karin Juan nims kuankil chiruli rochoch Dios. Kuita shetauru li atinai. Ustanan knakwak. Inka mayehak. Inkar nikitenet mak sa shpene li maka ismak. Shpanak likaholbeh anak echarre li sábado. Ratin likakwa. Inka no